Emakhosini siyakhuleka emakhosini siyakhuleka emakhosini makhosi amakhulu bondlondlo bamanzi ithunya zezulu ingane zamakhosi makhosi amakhulu sikhuleke inkosazana yamanzi eZanemvula undaba ezitha usithula isikandaba. Mina kamalandela ngokulandela inkomo zamadoda uZulu omnyama ondlela zimhlophe kaphunga nomageba wenkayishane kaMinze yaphuza umlaza ngameva usithule isikandaba isithule sikankombane. Mina kasawawo siyinkondlo bayikhuzile ngoba yakhuzwa abaphansi nabaphezulu. Mina kanogwaja omuhle ngomlenze. Mina kabambela shoka undaba ezitha usithule isikandaba. Nginibingelele bantwana bethonga. Umageba lo ndaba ezitha umaZulu. Namhlanje bantwana bethonga ngizama nje ukuqhubeka la ngigcine khona ama symptoms of awakening ne maybe because ngiyenzile i-part 2 maybe asivele singene nje ekujuleni ukuthi mawuqeda kuba na those symptoms of awakening of spiritual awakening then what else you gonna do, what you must do ne okokuqala mntana esekhaya before ugijima uyohlola ngicela ungithathele ikhandlela elimhlophe uthathe iglass lamanzi uthathe nebhikiri leyabo gogo yayibona uthela impuphu uthela umlotha uthela amanzi uthathe irandi nesnifu ikhandlela elimhlophe ukuhambe uyophahlela bomalume kamana kubomama wakho obatshela ukuthi this is the situation, current situation eyenzakalayo esimeni sakho, therefore ucela ukuthi bakukhanyisele ukuthi what is the way forward kwenzakalani ngoba wena uphupha so experience this kwenzakala lokho. After 7 days uthathe elinye ikhandlela ke mntana sekhaya uthathe ikhandlela eliyelo uyenze the very same thing manje uyophahlela bakubomalume kababa nakubobaba ngisho uphatha amanzi wamixe ngempuphu ngomlotha uphathe namanzi uphathe nerandi uphahla ukhanyise lelo khandlela obabikela isimo sakho at least kube ne7 days apart. Why ngithi kumele kube ne7 days apart? Sometimes because of the doctrination eChristianity abazali bethu abashadanga kahle yes balobolene bashadana white wedding sakhula sonke ukuthi mara le ethongeni ziyakhala yabona usesoyingane yabo malume because azange kwenziwe isiko azange bathelana ngenyongo so ungabaphahleli ngesikhathi esiwani zama ukubahlukanisa yabo into enjalo maybe uqale or not with maybe you always start kubomalume uyobaphahlela this is the situation kwenzakalani ngesimo sakho ucela bakucacisele kahle ukuthi kwenzakalani obalinde maybe after 7 days uhamba uyoyenza the very same process kuphi kubo baba ngekhandlela elinjani eliyilo ubatshele ukuthi this is the situation kwenzakalani esimini sakho yes uhlale kancane ubalinde ube patient ubalinde makube uyabona ukuthi hayi maybe it's over a month or 2 still akuna nikusenzakalayo abakuphenduli noma kwenzakaleni but uloku yagula therefore ungaqala ke mhlambe uye kumelaphi wendabuko it's either uthola umthandazeli or uthola inyanga or igedla or uthola isangoma or uthola abafana nathi both and then umtsheleke then uzohlolwa ke lapho and nakhona mawazi ukuthi uyakumaZulu before uza kimi la esigodlweni sami hamba uyobatshela ukuthi nginilindile bogogo nabomkhulu iprogress ayikho so ngicela ke ukuyohlola kumaZulu obvious uzobe sowazi ukuthi uyaphi angeke uvele uhambe nje uyohlola uyongena igodleni zabantu mntana ithonga because kulani limala khona mase identify inyanga uyahamba uyohlola uyaba identify aqala ukuthi ngizoya kuphi ngicela ukuthi nihambe nami so that noma nifika la kimi ngilihlola idlozi lakho likhona ukukhuluma kahle yayibona into enjalo bakhona ukuvela bonke ngoba sobabikela ukuthi uza kuphi kimi and then first step mina ngume lapho endabuko engizoyenza ngizokuhlola angisho ngikubona ukuthi uyagula let's say vele unalo ithonga asakhulumi ngama patient amanye yayibona into enjalo but before ngiya lapho ukugula ngedlozi bantwana sekhaya kukaningi
sometimes ugula ngedlozi because idlozi lifuna ukuthi ugeze umsamo, hayi ukuthi kumele ube inyanga. Sometimes ugula ngedlozi ngoba kunamanzi amnyama ba-identifye wena ukuthi basize, you understand, ukuthi uthole umelaphi wendabuko akhipha amanzi amnyama, uyayibona into enjalo. Sometimes ugula ngedlozi ngoba ubanga yidalwa, kumele uthole umuntu ozokulungisela, mhlambe if kunabo malume basaphila nabo baba omncane nabo anti bazame nabo ukuthi balekelele umelaphi wendabuko ukulungisa lawo maqala lawo, uyayibona into enjalo. So not wonke umuntu onedlozi kumele athwase, uyayibona, hayi ukuthi wonke umuntu onedlozi kumele abe umthandazo or umprofit. Sometimes abantu abadala beza kuwe baku-atheka vele njengomntana onesipho sabantu abadala ngoba bafuna ukuthi uzusukume, bese-ke ukhona ukuthi uthole umelaphi wendabuko weqiniso, bese ubalungisela umsamo noma ubageze, noma mhlawumbe ubangwa yidalwa kunempica abadala nje, maybe yabona umbango phezu wakho, bafuna ubalungisele. Normally masubangwa yidalwa kusuke kuyile stage sokuthi vele sonesipho sabantu abadala most of the time, yabona. Then mawuceda ukuhlola, amaZulu makasacedile ukuhlola ngathola ukuthi hayi vele wena unabo abantu abadala. First thing, bantwana basekhaya, akunamelaphi wendabuko, be igedla, be umthandazi, be umakhosi weshoba, be isangoma sezulu, ithi and nazo leza ngoma zamandawo. Akunamelaphi on a spiritual gift kungenasithunywa. Okay, but before sifika lapho, maybe ngizayenza part 2. Bese-ke let's say vele identify ukuthi vele wena unesikhwama, ne? And mangibona ukuthi unesikhwama, first kumele ngithole isimo saka mama nobaba ukuthi sinjani. If umlanjwana uyingane yabo malume, obviously isikhwama masesiza kuwe most siba esomoya, you understand. Awuliphuza uphalaza. I think nginitshelile last week mangikhuluma ngalo bhuti lo othanda ukudivide abantu beyithunya nezangoma ukuthi no, there's nothing wrong, into eyi-one kuya ngesimo sabaphansi bakini ukuthi bame kanjani. Angeke uyoliphuza, angeke uyodla uyoba imvuma kufa if umsamo wakini awumanga kahle, if uyingane bangayithonga and umlanjwana, and not unless if noma umlanjwana ithonga lakini selikhonile ukulungisa, like laba amadlozi wakhe aphilayo, labo abasaphila emhlabeni sebakulungisele, then you are allowed ukuthi uyodla intwazo. Kodwa 100% ithi not 100% uqolo, 70% mawumlanjwana mawingane abo malume angeke uyidle intwazo. Vele kuyomele uyophakamisa amandawo wakho ngoba amandawo wakho khabo baba wakho sebabuya njengamandawo, angisho bayakoleka, sebabuya njengamandawe, then owamanzi, owomoya, wobuthandazi. Therefore kumele uhambe uyenzeni, ubalungisele, ugcine uthatha isikhwama ngani ngokomoya, sikwenzele iladi, sikuphakamisele ithunya zakho, sikuphothule, yayibona into enjalo. But before sifika lapho, oh no, ya ngizoyenza part 2, yeah, before move, yabona. Kodwa makube abazali bakho bebashadane kahle, bebaganene kahle, bathelana ngenyongo yonke into, isikhwama sobunyanga most of the time sibuya kubo baba wakho from your paternity. Awuveli uyothwasa ungazi ukuthi uthwaselana, awumazi baba wakho azange kwakhulisa, awazi nokuthi ubani wakuphika, wena soyahamba uyoba isangoma. That's why man buya kuyothwasa nibuya nezikhwama ezingasebenzi bantu ukuthi nisuke nithwasa amadlozi engawazi. Then umaZulu first thing azoyenza kuwe, so qale silungise indaba mhlambe eyokhipha amanzi amnyama edlozini lakho. Ngeke uthwase phela idlozi lakho lingamanga kahle, sel eyeline kahle, sigeze idlozi lakho kwabanye, yabona. If kunamanzi amnyama siyawasusa, makube idlozi lakho alihlanzekanga siyaligeza, uyayibona into enjalo. Bese mangiceda, before ngiyeza kini la uhlala khona, ngiyeza ngizokuphakamisela amagobo ngoba sometimes abantu abadala njengoba ngishilo ukuthi not wonke umuntu kumele abe inyanga. Sometimes bafuna baklinele idlozi, uyenze lokhu by they appoint you, and then into engizoyenza ukuthi bakhona ukuzikhulumela manje ubezwe ngoba wena uyile wayophahla zange bakuzwe. Into engizoyenza mina ngizofika ngizokumisela amagobongo kini, o mhlambe kwakho makube sushadile likina likho, but not kwami.
ngizoza obviously wena uzoba umntwana mhlambe umuntu nje ohamba namandawo ezalukwazi or abomndiki yayibona into enjalo ebamanzi. Then mina ngizoza-ke ngikumisele umnono, ngidlise igobongo lomnono, ngidlise lomndawo, ngidlise lomndiki, ngishiye kini, yabona, bese ngikunika maybe, ngoba mina vele ngibhofu mamsebenzi nyane, ngishiye nezinto nje zokuthi okay lana ukhuleke, lana uyihlambululo, ube clean ukuthi idlozi lakho likhona ukukhuluma, ubapho ukudla kwabo ukuthi bakhona ukuphila kuwo, yebo into enjalo. Mase ushayile la magobongo, maybe the duration normally kuba bo 7 days, ukhuleke, bese sigeza umsamo, senze yonke all those things. Maybe if unomuzi uyindoda enendlu, kumele sibalande, yabona, sibafake ekhaya sebahlanzekile, yabo into enjalo. And then ke bese bayakhuluma-ke futhi, angisho ukuthi okay usuwadlile amagobongo, sebacedile, sebaza kucocela indaba. And then if vele wena unesikhwama kubobaba and kini kuganeke kahle, noma maybe ithonga lakho lenza something ukunegotiate nalaba khabo mama, then uyakhona-ke ukuyothwasa, but nakhona kumele kusho bona, or mangiloku ngi-assess uloku ubuya kimi ngikubona ukuthi uloku uyagula, noma usubanikile ukudla, uloku uyaqhubeka, vele awuphila, awusi-right, nakhona kumele ubabuze. Uyabuyela uyenza the first process le ngikutshele ngayo ukuthi uyahamba uyakuphi entabeni, uyobabuza, uba-separate. Ngisho kubomama kuqala 7 days, kubobaba sowudlile igobongo, bazobuya abantu abadala bazikhulumela, sesigezile idlozi, siwakhiphile amanzi amnyama endlini, bazobuya bazozikhulumela kuwo. If vele bafuna ukudla intwaso, then that's where maybe they can identify umuntu ozokulekelela. And umuntu ozokulekelela, it's amanga lento ukuthi uzomphupha, bakukhombisa uvulele, uzibona usegeyitini. Cha, sometimes umuntu udibana naye ku-Bolt, udibana naye kuphi, or umbona la ku-YouTube, uzwe igazi lakho li-connecta naye. Ziningi indlela zokuthi abantu abadala bakubonisa umuntu omele akhulise. And then bona bazosho ukuthi okay usenzele umndiki, uyenzeni. But mina ezami ingane, most of the time mangibona ngathi vele ingane okumele zithathe umsebenzi, irrespective ukuthi kuza amakhehla, umshado right, vele isikhwama, ngiyengithanda ukuphakamisa ithunywa kuqala, uyayibona into enjalo. Siphakamisa ithunywa uloku lapho kini, kodwa makuba uhlala kude, then it can be arranged ukuthi uze ngapha. But the most ngithanda ukuthi umuntu ahlale lahlala khona eze siloku sisebenza, ngipurify, ngiclean ukuthi idlozi manje likhona ukuhlala lizikhulumele. Sigibele intaba semanzini, ngihlambulule yonke lento le, isithunywa sakho siphakame. Then mase siphakeme isithunywa sakho, laba bakhabo mama or laba beza ngithunywa bazozikhulumela ukuthi bafunani. Bese ke mawusunamandla sebazikhulumela, sebacoca indaba. That's why mina ngikwamukela la endlini. Angamukela umuntu osegedini athi gogo ngibonise wena ngizothwasa, cha ngizocosha. Angifuni ukudlala ngabantwana babantu, mina angifuni ukufa ngemncane, angithwalanga, and angifuni ukushaya uJehova. Bakubonise mina, socala leyo process. Ngizocheck ithonga lakho, ngicheke wena, ngicheke yonke into yakho, imimoya yakho ihlanzekile yonke into. Uhambe uyophahla, uhambe uyokhuluma nabo, kube yibo vele abakunika ipermission ukuthi uze kuphi kaMaZulu. Nakhona sengikunikile ukudla kwabo, siwakhiphile amanzi amnyama, sowulaphekile nawe, sabageza baba kahle, sabanika ukudla kwabo, bakhuluma ukuthi bafunani. Then ke songasho ukuthi hayi gogo vele nje, vele ngiyagula, angipholi, nasi isikhwama. Nakhona futhi mina ngizosibona vele makube sikhona, yabona, makube vele kumele uyihle uyiphalaze, makube vele unesikhwama sobunyanga. Sizona madathikhaya, there's nothing wrong ukuba isangoma, akusuba udimoni, akusilutho, kodwa makube vele abazali bakho bashade kahle, yonke into aligned, vele possibly bangakunika isikhwama sobunyanga, kumele ugide udle intwaso. You understand? Thuthi laba khabo baba ke, or I mean ngapha ezalukwazini kubomalume bakunika ini ukuthandaza. So uzibona sofana nami, ukhona ngapha sangoma sezulu, ngapha futhi unethunya abalusi amakhosi, yayibona into enjalo. So thina siyadideka, angeke uthi unesikhwama kini bebashade kahle just because wena you think ukuthi ubusangoma bunqulile, ubusangoma bunjanjani, ubusangoma bunjanjani, bese ubypass ufuna ukuthi uzophakamisa ithunya vele uzosiphakamisa. Hayi ukuthi mawuziphakamisile ucedile, makumele usithathe isikhwama sabantu abadala uzosithatha,
ngoba vele wena ukahle edlozini bakunika isikhwama kahle. Kodwa makuba umlanjana ingane yabo malume engenababa or ubaba angaqedanga ukushada or kungashadekanga kahle, most of the time uzophakamisa ini sizokwenzela iladi siphakamisele ini ithunywa zakho yabo, izintaba ezamanzi yonke lento le yabona, bese vele ube umthandazi yabona into enjalo, ube yabona lento yamakhosi yabalozi in uzostika lapho kuphela, ngeke uwalahla amathambo. I hope now you understand. And ke yibo ke labantu abazibiza ukuthi ama-self initiate, most of them imilanjwana, and that's why vele sibanikaza ini ithunya most of the time. Yebo into enjalo, ngenxa yokuthi khabo baba sebaza sokwabo umndiki bamanzi, sebafuna ukuthi athathe ini isikhwama ngokwenkolo ngokuthandaza emanzini. Yebo into enjalo, injalo bantwana basikhaya. So ningadideki, bakhona abantu abathathayo umuntu athathe amakhosi wakhe weshoba njengami. Nginamakhosi weshoba, nginamandawo okuparula. Uyayibona into enjalo, ngoba uZulu uNdabezitha washada kahle. Uyayibona into enjalo, washada kahle kwathiwa ukuthi ngapha kubomama nakhona nabo ukubukhosi abanginike bona. Yabona into enjalo, nethunya zentaba namakhosi nayo yonke into. Ayikho lento ukuthi mawuliphuze waliphalaza it's satanism, antichrist, this ecala nibuze, that's why nilahlekile bantwana basekhaya. Ayikho into enjalo, but vele nje awuveli uhambe uyothwasa, awuveli uhambe uyothwasa. And kunamadlozi noma afuna uliphalaze, nangizwe ukuthi ngithini, kunamadlozi noma afuna uliphalaze njengesangoma, njengemuntu onesikhwama, abangafuni oguqele omunye umuntu, abahamba kwamakhosi. Lawo bantwana labo ngibathwasisa special, abahlali la kwami esigodleni. Yonke into ngiyenzela la abahlala khona. Mhlambe bazoza la kimi mangizobenzisa maybe okuncane, maybe 4 weeks is enough, not more than that. But into eningi ngibathwasisa abahlala emakibo. Nentwaso mangibanika yona ngibanikela kuphi? Emakibo, ngoba sebakhwaza idlozi, abakwazi ukukhwaza idlozi labo la kwami, kumele balikhwaze la kwami. Maybe bazoza for specific training as a school. Makuba uhlala kuhle, there's an arrangement ukuthi uzolala la, ngizokufundisa imithi, ngizokufundisa ukugida, ngizokufundisa lokhu ishoba, ngikufundisa amathambo, ngikufundise lokhu, ngikufundise lokhu, ngikufundise lokhu. Uyayizwa into enjalo. But idlozi mase ulenzele kahle from le njengoba ngishilo ukuthi siqala kanjani le process, siqala kanjani, size nayo kahle, sihlambulule idlozi, uthathe ithubi uyenze yonke into. Obviously mase uqala uba inyanga, idlozi seliyazikhulumela, lenza yonke into. Nala kimi awuhlali nje isikhathi eside, awuhlali nje isikhathi eside. Mina ngomakhosi mina, yebo ngomakhosi. And futhi ngibe nenhlanhla nje ngoba nangalezala ukwazini emaswatini amakhosi, nabo basebukhosini kakhulu. Angifuna ukubiza ibongo babathakathi balalele. And langaphi basuthini bami vele inkosi zokuqala zabesuthu amakhosi. Yento uyayibona into enjalo. So bakhona abantu abafana nami, utho ukuthi yebo kumele aliphuza aliphalaze, but angeke bavuma ukuthi ahlale la kimi esigodleni. Uzoza la kimi ngimfundise ahambe, ngimfundise ahambe, ngimfundise ahambe. Into zakhe ngizilungisela kibo, ngikudlisela intwaso kini, or vele nje abomalume bakho bakhona yonke into. Makube kuyabheda sidle entabeni. Yebo into enjalo, makube kuyabheda sidle entabeni. Azange ngitshele ngempepha, please. Makube uyophahla uyobabuza i-direction, ungayilayiti impepha, uzazubize nezipoko ezingafuneki, uzozubize nedlozi elibi. Just shy away from impepha abantwana basekhaya, ngoba anazi nokuthi impepha isebenza kanjani, iyenziwa ubani, ayenziwa ubani. Impepha ingozi kabi bantwana basekhaya. Awuveli vele nje mina yazini noma umuntu ezala kimi esigodlweni impepha angimanamani, futhi nje angiyenzi, hayi ngathi angimanamani, angithandi. You understand? Ngoba manje uyeza uzohlola la kimi ngikulayitela impepha, ngize ngidonse nalamadlozi wakho amabi. Uma ngale mawubuya kumaZulu ubuya uyohlola, masubuyele emuva into zakho zihlanga nawe esimanje awusazi ukuthi uyenzani. It's because le mpepha enishisayo ningazi ukuthi nishiselana. Ikhandlela emhlophe lisebenza njengempepha abantwana basekhaya. Ikhandlela emhlophe uyalikhanyisa libe impepha yakho.
So mawungane yabo malumeke mawuzala kimi, it's the same process, it's the same process, uyabona. Bese ke nabo abantwana bakhona ngizabalungisela basese ekhaya, ithunya zabo yonke into basese ekhaya, uyabona. Kodwa ke makube it's a distance, ngiyabona ukuthi umuntu ngiyam arrangela la kimi esigodleni ukuthi ahlale siloku ngimix emanzini ngimixa le. However ebeyithunya nginokuthanda ukuba nithi nina umuntu makakhempile esikolweni nithi ukuthwasisa ngisho ngoba isithunya si very disciplined. Yeah, isithunya si very disciplined. Lapho nginokukuthatha ngikubambe mina, uyayibona into enjalo, bese ukuthi ngizokwazi ukuthi awudli lokhu, ngiyakumonitora uyenza lokhu, ngoba isithunya si very difficult. Awenzi lokhu, bese mangiceda but amagobongo ngiwaphakamisela la uhlala khona kini, uzala kimi sengiqedile loyo msebenzi loyo. It's the same process enyenzayo ebantweneni beyinyanga. La kimi niza seniqedile ukudla amagobongo, senginifaka esikolweni manje nginifundisa umsebenzi, uyayibona into enjalo. Nginifundisa ukugida, abakumele bagide ngishoba, ngenza ama-touch up and futhi anisahlali nesikhathi eside la kimi. I think a month or 2 is enough. Mawuba idlozi lakho sengisesiliphakamise kahle from ekuqaleni. Qale ngimisela amagobongo kini, sigeze isikhwama, sigeze idlozi, sigeze yonke into, sikhipha amanzi amnyama, se-align, so that makube vele awuphiwanga isikhwama sobunyanga bazothi siyabonga, baziphilele kuwe kahle. So ucedile, there is no need ukuthi uthwase. So because of silambile, umuntu omnyama ubulawa indlala kakhulu. Umuntu nje bangena ngegate sekabona imali, thwasa umntana omuntu okungamelanga thwasa. Sewuba yi-selfish ethu wena sofuna ukulapha abantu kanti bebafuna just baze kuwe bakubonisa iduku nesiphiko ukuthi mawuthandaza nje usihlambulula sigcokele so or esiyelo esinjani ukugibela intaba nje, but wena uphiwanga umsebenzi wokuba mthandazo okuba inyanga. Yayibona into enjalo, yayibona into enjalo. Hayi ukuthi wonke umuntu uyalapha la emhlabeni. Labantu bayeza kithi amathongo ethu because we were indoctrinated for a long time. So a lot of things, kuneyigwelede, kuneyinkinga emuva, kuneyinkinga emisamo okumele ilungiswe. Sometimes beza ngokukamoya ukuthi khuleka uzuthola umthandaza kumikise emanzini akugeze ukuthi sibe aligned, siphile kahle nathi. Or abanye babethakatha bacela inhlambuluko phezulu kwakho ukuthi okay sithatha lesikhwama ngoba umhlophe. And ngishilo lento last week ukuthi abanye noma ngabe kukhabo baba bashade kahle yonke into, if ba lesikhwama sinqolile, most of the time angeke basafuna ukuthi uphuze liphalaza. If bebathakatha babulala bathwele yonke lento le, wena olandelayo noma ngabe kulotshole kahle kumele uliphuze liphalaza, bazowala because sebafuna obageze, bazofuna ukuthi uthathe lesikhwama kanjani ngamakhosi beze kwabo umndiki bamanzi namakhosi asemanzini namakhosi asentabeni. Kuyenzeka nalokho. Bethwaye ngithi ijeni yethu ayifani. So that manje ubakhiphe labakhona ubageze, yabona ubakhulekele ngoba phela bona sebabeke wena ezevasel ukuthi ubasize. So ngiyanicela ke bokugobela nani bantwana bethongo, before ugijima uthatha umthwalo wakho uyongena esigodleni somuntu, uzithola ukuthi ubani. Uzithole ukuthi ubani. Uthola umuntu ozokugeza, ageze idlozi lakho, acheke ithonga lakho ukuthi lime kanjani, abogogo nabomkhulu, akalayinele izinto zakho, and nakunika amagobongo akumisele wona kimi, amathonga eze kuwe akho azikhulumele, akuklina, akuhlambulule before akuphothulele. Ukuphothula nokuthwasa istage sokugcina. Ukuphothula nokuthwasa yiteji zokugcina. Mina abantwana bami bayazi, khona abantwana abaqalile la endlini. Bayeza ngibafaka amabhavu, ngenze yonke into, basitatele imoto bahambe, bayeze ngibenzele lokhu ngibenzelayo. Silungisa izikhwama zabo, silungisa imisamo yabo, sigeze idlozi, senze yonke into, bahlambulule, ngibakline, ngigeze nedlozi before bathatha umsebenzi wabo. However iladi vele ngiyabakhempisa la endlini ngoba isithunya si-sensitive and sifuna discipline. Mangakutshela ukuthi endlini uvuka ngo-4 uthatha ibhavu lamanzi abandayo, angeke ulithathe. Ungadli lokhu uzokudla, ungenzi so uzoyenza, vuka ukukhuleka ngeke. Yebo bona ngizobakhempisa la endlini at least the maximum of 4 weeks.
ngibakhiphe ngibakhele iladi labo kahle sengibaphothulele. Yayibona into enjalo. Kodwa ukuthwasa kukabili, ngiyangigcina la endlini, but into eningi isithunya, amakhosi, umnguni, intwaso, most of the time 50% ngiyenzela uhleli kini, and then 50% uyenza la esikolweni sami. Angenzi into egcwele ezweni, mina ngitshela amakhehla ami ukuthi kwakwenziwa kanjani emandulo. Angenzi lezi zinto ezigcwele la, angibagceki abantu ebenza into zabo. Mina elami ithonga lithi ebami abantwana bazokhula ngale ndlela engitshele yona. First uyahamba mawuceda ukuphupha, mawubona ukuthi awakening, uyahamba uyobabuza, bakhaba umama wakho baphahlela bodwa for 7 days. Ume 7 days gap uyophahlela bakhabo babakho babodwa. Ungalayita impepha njengathi uphatha amanzi, uphatha impuphu, ufaka umlotha, uphathe neglass lamanzi, ubeke irandi nesniff lapha phansi, ukhulume ukhuleke. Na after 7 days uyikhaba ubaba uyenze the very same thing. Ungayilayita impepha. And then if still uyabona ukuthi uyagula, une-blockage, awubezwa kahle, that's where ungahamba ke u-identify umuntu ozoya kuye before uya kuye ucela i-permission ukuthi sengiyaphuma ngiyakazi bani. Mawufika la mina into engizoyi-check-a, makube vele une-gift, ngiyo-check i-alignment yakho yethonga nawe ukuthi uzaleke kanjani umlanjwana noma usiyingane yabo malume. Makube vele kunesikhwama samathambo esokuthi udla intwaso kumele usenze, therefore siyocala ngiyokumisela amagobongo kini umndiki, umndawe, umnono, beze bakhulume nawe, sihambe sogeza umsamo wakho, sigeze idlozi lakho, ngoba uyothatha kanjani umsebenzi edlozini elingahlanzekanga. Ngeke kukulungele, uzobuya ungasebenzi. Into eningi uzozenza siyozenza usesekini. Bona-ke futhi mangiceda ngikuhlambulule yonke into, ngicala emanzini, ngicala emkhulekweni, ngicala emanzini. Masuphakamisile ithunya yonke into, bona sebazoza bazicocela indaba kuwe, sebayakutshela ukuthi hamba utshela uMaZulu ukuthi manje sesifuna ukuyidla sikuphalaza. And loyo msebenzi loyo most of the time ngiwenzela kini, hayi la kwami, awudleli intwaso la kwami. Uzokhwaza la kabani idlozi lami, sifuna amadlozi wakho, mina bangi-appoint ukuthi ngincede ngokweqiniso, hayi lama ngagcwelela ngaphandle. Hayi but angilwi nami, mina ngikhuluma ngelami idlozi, ngikhuluma ngabondaba ezithi osithula isikandaba, ilembe lencama emalembe ngomkhalipha bawo. Nabatawo ngibakahlaleli bonamanetshehla bosibata semari botawo ya legaga, bomotswana tsatsi ke bona bangijwetsang thotse. Angicabani namuntu mina ngintshela into omkhulu wami othi babeyenza bona mabakhula. Sizayenza part 2, nebe right. Makhosi amakhulu, ndawo khanyaleli sithi ya uJehova mkhulu, ngiyamthanda. Ngicela nikhuleke bantwana basekhaya, kunemimoya emkhulu la ngaphandle ezama ukudivide abantwana bedlozi. Ngicela ningavumi leyo mimoya leyo. Uthwasile ora uthwasanga, and ukuthwasa futhi kuhlukile, ngisazobuya lapho. Mina I'm a descendant of Malopo and Batlokwa. Happy Tina, okay, Batlokwa li Malopo bathwasa ngendlela ehlukile. Abaphuza igazi lembuzi, baphuza igazi lenkomo, and inkomo yakhona siyibulali, siyayiyeka iphila. Intwaso yabo ke leyo. Nabantwana bamakhosi, abomndiki, abomndawe, bomoya, igazi abaliphuza elamajuba ngisho. Amen. Bese kunabantwana okumele vele bathathe isikhwama samakhehla ngisho. Labo baphuza igazi lami, baphuza igazi elembuzi namacatha ngisho. But okusalayo sonke sabelaphi bendabuko, and nabo baneyithunya bayakhuleka. Ngikuvumela kanjani ukuthi uthathe isikhwama sobunyanga ungakhuleki, ngoba uyo-invite obumnyama ugcina uthakatha abantu. Mina bami abantwana bonke uyinyanga noma uyini, sindlula la, kuyakhulekwa la endlini, ngoba wona la madlozi wakho awasakhona ukuzikhulekela, so kumele wena ubakhulekele, ubavulele amazulu, bacela intetho yezono, ugeza isikhwama sabo laba bebathakatha ubashwelezele. Uyayibona into enjalo? So bantwana basekhaya, ayikho into esoyenza ngaphandle kwamveli incange la emhlabeni, ngaphandle kwamenzwa konke, usodumo umlenze omunye.
wawo uNkulunkulu wethu wakungabefore abelungu bafika emandulo sesihuye uyaphila namanje ayikho into esoyenza futhi ngaphandle kwanomkhubulwane uma yena uSiphinzalo uthi nothengo likaNkosazana nemifino yonke esidlayo la ngaphandle uyayibona into enjalo sibize zonke ingilosi njalo nomhoyi ingilosi zamanzi uyayibona into enjalo sibiza abokhukhulwane ingilosi yenkanyezi nelanga nenyanga uyayibona into enjalo imkhuluko yethu lesingadideki singathi abelungu manje ama-Romans sewafuna ukuhlanganisa i-Christianity ne-Islamic ne-Muslim bese sesibona ngathi hayi thina sesicakile sinayo nathi i-religion yethu abomkhulu bethu bebaba yinyanga kwabathandazi bafana nathi babelokhu beyisebenzisa umenzi wako konke umvela incango umlenze munye unomhoyi okhukhulwane unomkhubulwane niyayibona into enjalo ningadideki please ningadideki ngiyakhuleka mina kuJesu uyangizwa ukuthi ngithini ngiyakhuleka nakuJehova futhi nakumenzi wako konke umlenze munye umvela incango nakuma Holy Mother God niyangizwa amen makhosi